O may hagma igit let go la te happy podcast. Itibatong saliyati ya tingba ugla e chimanola te kana apiaga. Such a photo Palmer Johnson. Kalito, such a foot Lendina, Allen. Alito, such a foot Peggy Williams. Such a foot Jason Lewis. Kimberly Thompson. Hali ha, such a photo Priscilla Williams. Oh me agma himakashi eto tik I Hashi ache. Ego ting bagano igit let go la tinga kanina podcast pa ugli michiga iti magachache. Chataragma Emano paragma tigbigit igihiya ilanne heragos chatash pimano payadagos maguglilano palandok sayeme hekmat chataragma aikana magahachi uglimayak maguglilano puhuleg matapin punatana sayeme hekya maktang lagano hapin punna kegagos ugla immediate agene yakoke hale Tik I Hashi Women's Month ajiho ishtila nopalache. Tik I Hashi ya naholo imanopa ya Women's Month. Ohoya agosh alla apuache arago. I chukachafa hecha itin kanomi athia ya ohoyo ogla politoble. Makarago hattakat ohoyo itiwaya okmat ohoyo imiksa athia yakong ibahotina cha ibaya chafat. Ahata bikatuk. Tik in Hashi in English is Women's Month because the woman is the one that gives birth. The families and relatives honor the women. That is why when a man marries a woman, he was counted into and lived with the woman's clan. Important days ache maho istino magalache. Opoyuk sa hiyo initak. April Fool's Day, Ebayi nitak achukma. Good Friday, Chihuwa ushi falama tani nitak. Easter, Yakni nitak. Earth Day, Icha anupa falaya. Achafa tiki hashi ima istin magalache. Hina athi ummama podcast ayuwat kilishkole. Let's go pick up trash by the edge of that road. Naski akchin takchina. Let me tie the handkerchief for you. Tiki Hashi Anopa Emma. Achafa, Huxachi, to trick. Tukolo. Nanok panichi. Istatapa. To be mischievous. Tochina okchalichi to preserve or keep awake. Oshta Okatachito Ocean. Patapi, Yakni, land or earth. Hanale. Chokvath Poa Ushi. Lamb. Untuklo, Lome, to hide. Untachina, Umalayachi, to color. Chakale Ascofaci, elescofaci sash. Hokole. Sita. Ribbons. Tiki Hashi, Anukana, Ogla, Kocha Tuli, Ogla, Abachit, Istukule, Himaga, Ogla, Nana, Listano Palachikana, Peggy, to Priscilla, Washua, Hekato, Hemuma Jason Moga, Anata Periver Bawashua Lacha, Cheerleader Noah Lacha. Anato bihi ayasha I tasahalache. Anato tali ohuyo ache hon ibawa shogalache. Banato Afami Pa. Tia Kikia Hatak. Sapokini. Asanoche. Asanochi. Apilalaji. Amahwa. Apila lache. Hatak Sapokini Iglawot.
Tia kikiwa. Tia kikia. Pila. Kimberly Chisnata Ishwashua. Play with Bokuma sometimes. Mama. Anata kia pi ogla intasat nuwali. Amalatia ogla wishagma. Ana moga amalatia washua. Pi kana ila ma washua moga. Ata no wala machugma. Washua ogla maya kama or igistia gisag mogla kochewa meeting ma moga achugmangle. Tatipa chito ogla bule. Atiba. I had to say it right. Tatipa isha atipa. Tatipa. Atipa chito buli anote nara tingba chatahoya atia ogla kabocha tula chema afami nataho ogla washur istafkula tuk hashkana ho. Peggy, Priscilla. Peggy at makakashang me, og balakash makakashma. 1996 ache ho, hoyo tingba ahigi tuli iskole tuk. Hiogash tula jingmat north and the south ache makala tuklo ho tuli ato. Higash 8 communities bummi againi ho bago itin kashableto. Hicha bago kanang masya tapila yung majinga ano tali nog la tuli tuk. Ito gosh maka itanuhunga uma o beli machas no naganiet ho yurik tolo kaya anni hagaini ho bago ho yuchafat any achir kamawa makoche fumas ho yu tuli pili chetikiri etumme humaka. Kaya yago mi pakaragma makahigiri eto gosh pi anuwa. Peg, nada me shane. Yamat aspisa ho ano tale. Pakakasome. Makfugali gano ogla itibasto dugla wasuha yatogas. Hikit maha yatogas sanoti ogla hoyo tulana lawata ma ogla lukuli tahatogos himakano lukuli osugla hiting wasuha saya sa himaka. Ting ba washua lima Peggy ba washua lita kabocha. Karimi hasane ohoyo atipa chito buli kana. Nana hos aspisa kiyo achila hikio. Ikia pi. Hina kiyo tok makfugali ganay. Kiyo pika togos himakano yomit ay natahog limaya haruko. Kanichi hosukla asichi gano imikanali kiyo. Ikia ogla anak fina sapo na lupno higyo do kalana. Yung migma ohuyo kanong migato ogla kiyo mate gato higagos nana kya ogla igitimak piso ahi ka kya itin takane ano te kanigma ihatta ka sitit tuliga de tin shalichi ho maya masho meto ko bali machas yung mi ho baska ogla che mako ay yut maya yato me ohuyo to iktulog ma yung mi os maya yato me kanigma ihatta ka da chukmarik tulog mo la fami yato me yung mi ena Hiyos tanua yato me Ike yago mi pakarang ma hoyo tule kyo karate kas alat maka imayak mat hoyo tokto pa cha kanimig mat alarag mat ilawida sino chandag mas kanig ma tokto pa chatag mat nana kaya igi hopondag ma pi nana yung may imi chandagat igmitchag ma magos atarlamana dos makana ka kondang nilik tulo kaya uglan niya to pi magalala chomigana ikanale tof Yakoke? Hashi pano Chatanopa at ibatok sali hapiyagat nana Silverstar hachi bichik talihata ma uglimaya che Choctaw interview session spring 2023 ha higa igitelit ko litigis elisagin nigago nana netakato imisha netak ushta hecha
Iklan na nata, nitak hukuli tuglo akucha tastapi. Hukuli tuglo akucha hanalia uglimaya che. Habibatak la chin nagma nana michika isahachin nagmat hashon nagma achukmana ano nana habiba interview hache yumi michichin nagma hashay nagma uglimichana kagong uta habiba chafajki ilache. Priscilla it's a Curtis Willis Timinopolido. It's nada Ola Hobachido. I wanted to play a clip from that. Ligat sa tatong salim mo gilalatong saligat. Anong payarag mat ichong huli hapin mahaji mat. Manaka ichong liya sa pagpatarag snat mo kumito. He maslito yama nettaqayo gaga naskubukat pi ichong wat hiyoga sentence kia 10 sentences as pugale nettaqayo gaga ichong liya ahaji katina ahailito hetuga go nettaqayo gaga ichong liya kanigma nettak togulo anti balet hochina to balade nettak tasapi na taag mago himo sentences at 50 pukole taslapi ho ichong le lajing ma hanelega to hekia naskubukat banna mesmaga ma kanira ne tale lega to hego ma tale leg ma pesta leg ma ichong wa amichong wa pesa rog ma sanfa ta go che pa de pisa ki yogum sanago hu to go sa fami matle to tochina fugale to kana ma fami to go tochina fugale ma ichong hu le ma sanfa extra ta sanayu pato hema pesale to go fami muna ta ho ichong wa happy Holando anopole hela kio ichong le ahena ena na to anela no kwile to yama he harugo ichong le hena go istampuna ta to yama Inchonli chimponachia ho. Istapunna. Nata shinok fili. Another achukmamoa. Chata atia piara gosh ugla chata ilitimanong palanda kamoa. Uglela na pangulik mat Mexico na sayeme achugma nana ugli bichka. Here ko motokle kanang ma achugma na anele. Chata okla ilano palit mat pi okla itimabachi ho sila yasha mat achukma. Pi nana asha chikma pi okla itimabachi igitinyo po ho itimabachi. Mi chikma to pakodugli tahana kini sayeme. Kanig manuglilitinyo panaha bigagini bukos. Achukma kini okla ilitimanopolika chata anong paya. Onte shape bacha fachige. Ano parang ma kanito guli tishuliga ekana hachendang mat anot pesa hachendang mat kigmat abacha feta interview ma yama mitichendang ma hashonang ma ugli micha hila Anopoli thiha Oklaasha Momoga Amitio. chata thiago Anopoli thea, the speakers? ano pa ugli translator la chepa ugli tishule pa chata thia ugla aya amiti aya kanek ugla miti agmat ugla interview pa happy miti hadago kanet ugla ilano poligat ugli timila chikia mumga ugla miti agene ekia haglo atendang mat ut hashba hagla tige Yama golden moon. Kia. silver star. Kali hata pama Aha. Chichik kali hata. Skybox. Abayato. I'm giving it names. Skybox? Abayato? Silver star. Magopi anok feeling ma mago kanada go mago magalera. Igma nana tali hata mat silver hat yoga igma star mat fichikaro mago magalda. Ugly. Kati. Oh, kana hat fichik malanta ache. Mukmago. Fichik malanta. Long time ago.
Makakali. Tamado. Pichik malata. Skali haloso mikma afuha. Because iskaliag ma nickel ag ma dime yung megmat na lakana ke tali hata ache magugla makache gata magalada because na silver mata na malanto kyuga pi na plain aglate mago pinsaliadas malanto kanekerga. Priscilla. Ishtolowana ho. Kabucha taloa eskitini taloa lache. Tona he, yappe tona, he, yappe tona, he, yappe tona, he, yappe tona, he. Tough. Priscilla. Kimberly-ish, Losichi. I was hoping she was going to do the tof. She's muted. Yakato tona hey. Oh. Isla panna yoga mat. How do you do it like this? Tough. Speaking Hashi, ano ka pa na ogla kabocha tuli asia ubachi. Skole. Dear. Abachi. Abachi. Maybe a PR Hobachi. PR had the shunkicha. Pihi ayashake. Abachi pin like episode. Hey, everyone got Hita. Abachi is taking with Abachi na. Hey, magale. Yuklale. You right word on it. Yeah, bistigile. Achimata. Achmata.